Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Halor kajing akan athap pedang ke Iran Israel bat Amerika. Hadu mentaru kadang ne wat lada kala tanda Henry kajing ya siat kadang don hadu mentah. Katkum kajing tu jungki kubor. Kari Amerika kadang sudah ban bom syateran. Ia katai ka jing bom jong ka Amerika syateran. Kadai halor ka jingwan penibor. Jong ka Iran ia ka wei ka jahat jong ka Amerika. Kabayat hapo Hormuz. Halor ka jingle jong ka Iran. Ia ka jahat Amerika u Donald Trump ula ai. Ia ka hukum ia kisipai. Ban bom ia ka Tehran. Nakaleng kisipai Amerika. Klem da penslam kila penher ia lagi misail. Ban bom ia ka Tehran. Henry laong ba wat lada lasyak bom makenaru nakaling jong kipat ba ki badan hapo Tehran. Om sempat ladon ki balayap ne mensau halor katai ke jingwan bom jong ka Amerika. Ia ka Tehran. Bat nakaling jong Donald Trump ulama hambiang ia ka Iran bakam de isu ban penuit ye ki jahat ka Amerika ki bayat hapo Hormuz. Ingin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.